Građani Novog Pazara okupili su se u centru grada Novog Pazara kako bi održali protest po pitanju zagađenja rijeka u ovom gradu. Ova ekološka katastrofa privukla je pažnju i stanovnika drugih gradova u Srbiji, pa su tako mještani Raške najavili svoj dolazak. A šta su oni imali da kažu po pitanju ovog problema u Novom Pazaru, pogledajte u nastavku priloga. Mi dolazimo iz Raške. Ova grupica ovde je došla iz Raške da pružimo podršku komšijama Novopazarcima za očuvanje reke Raške. Mi smo inicijativa Pravo na vodu iz Beograda, borimo se protiv zagađenja, privatizacije i preterane upotrebe vodnih dobara. Voda je bogatstvo svih nas i trebamo da je branimo i da štitimo. Posebno imajući u vidu zagađenje i klimatske promjene, vode će biti sve manje, posebno za piće, tako da svaka vrsta ugrožavanja vodnih dobara je jako loša. Došli smo da podržimo aktiviste iz Novog Pazara u borbi za životnu sredinu i za vodu. Mislimo da je to najvažnija borba koju treba voditi i vrlo smo srećni što se ljudi bore i to je to. Evo, kao što ste vidjeli, ispunio se san svih pazaraca, a to je da se podigne ta svest na neki nivo. Pazarci su počeli da razmišljaju o svojoj budućnosti. Dakle, danas su izašli ovde zbog izlivanja mazuta u reku Rašku, kao što je opšte poznato javnosti. Već godinama svi su svesni toga kakve se sve fekalije i krv izlivaju u ovu reku. Svima je žao bilo, ali jednostavno nisu znali kome da se obrate. I jednostavno, evo do čega je došlo. Došlo je do protesta građana, jer razlog je jer nadležni ništa već godinama ne preduzimaju. Svi odlično znaju da bi trebalo da se preduzmu neke mere, ali se po tom pitanju ništa ne radi. Mi smo na Skupštini grada kao odbornici predložili niz mjera koje bi trebalo gradsko vijeće da preduzme povodom ove situacije koja se desila. Jedna od stvari koje smo tražili je naravno i utvrđivanje odgovornosti. Naravno, počev od direktora javnog preduzeća Gradska toplana, nadzornog odbora, gradskog vijeća koje je trebalo da donese neke izvještaje na osnovu ovoga što se desilo, ali i da uvede određenu vanrednu situaciju u gradu s obzirom da se ovo desilo i da ovo će koštati naravno zdravlje svih nas. Vladajuća većina u Skupštini se oglušila o naše prijedloge, naše zahteve da se gradsko vijeće obaveže da utvrdite neke činjenice, međutim oni su usvojili na kraju da gradsko vijeće ipak na sljedećoj sjednici donese neki izvještaj. Mi ćemo svakako tražiti odgovornost za ovo što se desilo, ali i odgovornost za sve što se dešava vezano za našu zdravu životnu sredinu. Očekujemo da se zaustavi zagađenje rijeka u Novom Pazaru i u Sandžaku generalno. Pa nadam se da će se promijeniti, da verujem baš i ne toliko. Malo sam pesimist. Očekujem verovatno dalju neku borbu građana za promjenu odnosa prema ekološkim problemima ovog grada. Očekujem širenje svijesti građana i jednostavno davanje značaja ovoj temi kakav ona zaista treba da ima i zaslužuje obzirom na probleme ovog grada. Pa već se promijenilo, mislim, već samo događanje ovog protesta je po meni jedna pozitivna promjena ovog grada. I verujem da, mislim, nama stvarno neće biti teško da dođemo ponovo na neki miran protest u još većem broju ako bude bilo potrebe. Nažalost, ekološki problemi ovog grada su takvi da ja zaista ne očekujem njihovo brzo rešavanje. Čak je konkretno samo ovaj slučaj izlivanja mazuta doprineo do tome da se organizuje jedan protest. Da li su i ranije slučajevi zagađenja rijeka u Novom Pazaru bitni kao što je izlivanje krvi? Naravno, mislim da dnevno na svakodnevnom nivou imamo priliku da vidimo da se izliva iz kamenjara otpadna voda, iz mesara krv koja u enormnim količinama izlazi u rijeku. Imamo direktno izlivanje fekalija u rijeku Rašku i u sve ostale rijeke. Ovaj mazut je ono kruna svi loši stvari koje stvarno nemamo ideju šta je to sljedeće što može biti gore izliveno u rijeku. I onda je došlo je do linije gde više nema nazad. Mora da se sasluša volja građana. Ovi građani ovdje su prijatelji svih onih koji su preuzeli odgovornost vlasti i uticaja na sebe. Mi ne želimo nikog ovdje da ugrozimo. I niti da uvrijedimo.
pomognemo i da nateramo da slušaju volju građana, svijest i da se konačno sistemski reši to pitanje, a ne da se vrši samo na nivou savjeta, već sankcijnim merama i to je to. A kakve rezultate očekujete nakon ovog protesta? Da li će se nešto preduzeti? Mi smo dali rok od mjesec dana, kao što smo prije i kazali, rok je od mjesec dana, o svemu će biti obaviještena javnost, znači kakve god dobijemo rezultate, bit će obaviještena javnost, čak i ako ne dobijemo ništa, opet će biti obaviještena javnost i također ćemo obavijestiti javnost šta su naši dalji koraci, na koji način ćemo, hajde ne kažem pritisak vršiti, već na koji način ćemo i dalje nastaviti ovu borbu da jednostavno ostavimo iza sebe čisto i da čuvamo ono što nam je Bogom dano. Mi ovu rijeku nismo donijeli, rijeka nam je data i želimo da posle nas ta rijeka ostane u životu, da ostane živa, da živi svijet koji je u njoj ostane živ, a ne da danas ne možemo da pecamo ili da danas ne možemo da sedimo. Danas je nebezbedno sedeti pored rijeke jer mi ne znamo šta udišemo. Bukvalno želimo da ostavimo takvu rijeku buduće generacije koje kad dođu posle nas kažu ponosno da potiču iz našeg od nas i da su ponosni na što smo tako nešto sačuvali i njima ostavili da oni dalje čuvaju. Tako da što se tiče toga, znači o svemu ćemo, transparentni smo skroz, o svemu ćemo pričati, obavijestiti, tu smo da razgovaramo, tu smo da nalazimo zajedno rješenja, jer sve je moguće. Eto, Ado je u prethodnim nekim govorima kazao kako nam se stalno nameće to, nije moguće to, nije moguće, nisu mogući kolektori, sve je moguće. Znači, živimo u 21. vijeku gde sve to možemo da uspostavimo. A recite mi, obzirom da je ovu celu današnju priču okupila taj problem oko mazuta, šta mislite što se tiče ostalih zagađivača reke Raške? Naravno, mislim na klanice, na, ne znam, razne kamenjare, na činjenicu da mnogi naši sugrađani bacaju smeće u reku. To je zapravo i cilj našeg protesta mazut, kao što sam rekao, to sam inicijalna kapisne, to je nešto oko čega se mi trenutno baziramo. Ali mi zahtevamo da se sistemski ili sistematski reše stvar, a samim tim to znači da neće neko moći svojom slobodnom voljom da ispusti u rijeku što god želi. Dakle, mi to zahtevamo, da se to institucionalno reguliše, da jednostavno to ne bude na nivou da ja mogu komšiju savjetem nemoj nego da ne možeš zakonski da snosiš ti posljedice, da platiš kaznu za to i na taj način jedino možemo da rešimo to, nikako drugačije. A to mogu da uradi lokalna samouprava, republičke institucije, konkretno država i grad, nema veći instanci. Mi u suštini ne tražimo ništa novo, znači imamo super primere iz susednih država koje su odradile te stvari. Za ovo je potrebno da se sistemski reši, sistematski kako god da se riješi, jer to je nešto što je moguće. Znači, bukvalno možemo samo da kopiramo kako su to druge države riješile i da riješimo i kod nas problem. Sad svakog pojedinačno kad bi pitali, a to su mnogi mediji radili, kroz grad prolazili i pitali kakvu vi rijeku želite, pored kakve vi rijeke želite da prođete, da živite, da budete, svako će kazati, a ubeđena sam, bilo koje da je političke partije, bilo koje da je nacije, kogod, svako će kazati da želi normalnu, zdravu i čistu rijeku koja može da vidi ribe, a ne kese, smeće i ostale zagađivače koje, ili ne daj Bože naftu koju smo imali, za koju niko nije mogao da veruje da je moguće da bude nafta u jednoj rijeci. Postoji mogućnost, s obzirom da ste danas ovim skupom pokazali tu nekakvu volju i snagu i prosto razmišljanje građana Novog Pazara. Postoji mogućnost da se isto ovako okupite, naravno nekoliko vas organizatora i da krenete putem, ne znam, nadležnih organa, da obiđete lokalnu samoupravu, da razgovarate tamo sa nekim republičke inspekcije. Naravno, bilo bi dobro da to radite u pratnji nas medija. Mi smo otvoreni za sve razgovore, baš smo pričali o tome, otvoreni smo za sve razgovore, mi smo ove zahteve dali, tu smo. Da inicirate sastanke, na to sam mislila. Pa gledajte, možemo mi da iniciramo sastanke, ali naš cilj je, ovo što sam malo prije rekao, naš cilj je da nateramo da se sistem uspostavi. Postoje ljudi koji su već za te stvari nadležni, postoje institucije koje imaju obaveze da rade. Nije nama obaveza da radimo, mi smo voljni to sve da uradimo. Ali ako ne budemo mogli na ovaj način koji je normalan, mi ćemo biti prinučeni da tražimo te neke predložene koji jednostavno mi nazad nećemo. To neka budu beđeni svi. Ovo je stvar mog deteta i njenog deteta vas i svi. I političara. Svi građana, svi smo dužni da se borimo
i da tražimo ono što je normalno. Znači mi ne tražimo ništa što nije normalno i ništa što nije u redu i ništa što nije legalno. Mi tražimo skroz jednu legalnu stvar. Znači želimo da živimo u gradu koji ima čistu rijeku, koja će da bude, koja je turistički potencijal na kraju krajeva. Svi gradovi koji imaju rijeku ili bilo koju, da li je jezero, da li, svi su oni preponosni na to što im je dato i svi oni jednostavno diče se tim i turisti hrle ka tome. Bukvalno imate mnoge primere u raznim državama gde postoje, ne znam, sedeljke, gde ljudi uživaju uz rijeku. Mi želimo to.